Haga jing lakai chat G20 hapring ke India Persia ke England. Haba pai syakan ke jing lakai ke India kala job ya ke tos ban kala jet ban bol nengkong. Haga politit jong ke England kala la ban kamai Haduh shispa anyau phuai runs naki arpeu over. Kan ba ke India kala la ban kamai tang shispa saupheu san runs naki arpeu over. Haga ba ke England kala khori kanam job da arpen runs. Pada haga ke jing lakai Varun orang kawang bol ke India oleh ban khor Haduh san Wicket Marwei. Haga jing lakai I-League hapring ke Rajasthan United Persia ke Inter Kashi. Haga nge jing lakai baro artri kenhun kia khai da mar shigol. Ya ga shigol juga Inter Kashi la yo ban tap ha ka minit ke ba live away. Bad ya ga shigol juga Rajasthan United la yo ban tap ha ka minit ke ba South Sun plus lai. Haga wai par ke jing lakai I-League hapring ke Namdhari Persia ke Serini didikan. Haba pai syakan ke jing lakai baro artri kenhun kia khai da mar shigol. Ya ga shigol juga Namdhari le yo ban tap ha ka minit ke ba live heulai bad ya ga shigol juga Serini didikan le yo ban tap ha ka minit ke ba South Sun plus away. Haga jing lakai Indian Super League hapring ke Punjab FC ke brega kenhun jong Ricky Shabong Persia ke Jamshedpur. Haga nge jing lakai ke Jamshedpur kala khori ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Punjab FC da ar lak away. Ya gini ki ar gol jong Jamshedpur le yo ban tap ha ka minit ke ba South away. Barah ke minit ke basau pra. Baleng bag nge jing job ke Jamshedpur kala kiu ke Kerdan ke balai ha ke mi ekhen point. Haga jing lakai Meghalaya State League semi final hapring ke Shillong Lajong Persia ke Rembai sken senria. Haba pai syakan ke jing lakai baro artli ke kenhun kia khai da mar shigol. Ya ga shigol jong ke Shillong Lajong la yo ban tap ha ke minit ke ba pra peu sau leng ba ke free kick bar ya ga shigol jong ke Rembai sken senria la yo ban tap haga minit ke ba prap nyau leng ba ke penalti. Badai ke penalti shootout ke Shillong Lajong kalau khori ke nam job hadin bagalala ban pelem ya ke Rembai sken senria da saulak.